Chou, nou pou dat nou vini la ou et nan telefon nou va jom bala ven. Non, ti jet ma fè. Nou kon bale, ou va jom bala ven. Non, ti jet ma fè. Waouh, quel beau vent. Chéri, yon a les gens, pou dat nou te chita la, bat gen moun ki te fè vent, kon fi sa vini la, moun fè vent. Oh, vent nou? Rete. Gele fie va kon jam di an, bouje. Demoiselle, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles, s'il vous plaît? Non, c'est pour appel ma femme, non, son voice m'a perdu. Si, avant qu'on a fait climer là. Oh. Arrêtez, non, papa. Rete. Ou pa m fwet? Ou kon sa pase la rodi a men? Bon, bon, Ou pa kon sa atan pase. ta fiatik men? Tan mando ta fia. Ou ekout pop la? Ou pa m fwet? E pi tou mesye, fòm di nou sa. Ou pa m sa men? Tem dat nou la men, ba yon tibi di pase sou li. Ou men de pou paret nan bal se on pa le di. Ou pa hamman de un bouteille tafia pou nou ta distre nou. Se di la li men. Fia Ay, yon nek kontan la nou pa paret nan bal. De pou pa, ou men, ba pa manti, wè. Fie dlo a sel li men, nou ka vi san li nou. Nan pa wè fi sa wè, wè. Wè, sa ka pou fò. Oh, mon chef, fie dlo a sel li nou ka vi san li men. Mon kote men nou waka fò ki sou fia trop men. Se pan tou li ka wè m kontine. Bal fam. Sa sel. Yo, fam la men, fò ba, fò pou yon men. Yo, ti boss, ale men, ou un bouteille tafia la nan soleil fwa. Kwa zon, un bouteille tafia tap bien bon la. Hodi nou? Yo, se, pwede se te na pari a mi sigaret, ou bel si din kap di not bo anon men. Fom nan mali men. Yo wè fam, yo wè. Kouta le zon ti gwen. Jè isi deble, mari bou koum balo. Bel mat. Oh, bel si moun. Men lem gen gade ou men mwen ki bou ifra. Ay fout. Ou pa moun la ou men? Se yi sofle la bebe. Ou pa moun la? Mari mnen kou ifra. Ma wè si ki te sou moun. A mi se patnem nou na pou si mwen. Ou moun la ou men, nan le. A patnem nou e mese, la tout. San fe. An bat. Kou sa an tout si mwen.